Ka All Meghalaya Alive and Fresh Fish Supplier Association AMA bat ka FFSA menta kesni kalayo ban pelong ye ka jingpli perda ye ka yodi ye ki dok kha ki baem hakaba ni ka yo kan sasdang mandino na do la shai kesni na do ka port Henry Obajiman step hadu ka port Shipo Obajiman mien Kibriyo na kaleng ki jaka paper ki la ban wan ban tiet ki dok kha bat ki salit bandi pat shakishnong ki thau ki jongki kapang pedeng jo kani ka jingpli kani ka yo kalong ban kentiyo ki kam kha ye jong ki pat ba ka jalahi barok we hakini kasngi le yo jingkran u kongsan u ba renik ton lingdo tongkha ubadiru unong mi khmat jong ka mau karwat constituency ka kongrina kharbutna kabadi ka sketri uba dondi cliff kongsen uba prafula ke arboro ubadiru u CEO jong ka shillong municipal board bat ki we pat na pedeng jong ki pat ba ki bari kini ki dok ha Una con presiden cepat banani smart Ubom itu jika dijikya, itu apa? Kapan determine jika dijikya dari kajimbam ke kajimbam mandasi, kajimbam ke kajimbam mandasi kan determine kan rai, ya dijikya jongi. Dan mana kita kajimbam dok lenter nak kena kaya, kalau kamu si kebun balang jumlah, rena kamu tahu kibala pantit dok hayam kentuk yang Ngaladon kijikot jimot hadirin bagi daya syong bagi osgau dan perkhati kedekan yang bisnes hidup hayam jompi nala perkhati dengan aino nadu asibet kijikota ya tiba hiye kamtam bisnes jonga ban ong perkhit do yang ada kedok hayam kata gari kijikot jimot nagale jonga nang kauswa ya kabagan ong ya bisnes jong perkhit do yang ada kedok hayam mereka berkaman kasih Lada barok ngi kibala kamla bani atit dok haim ngi atit no lagi dok haim kat melenti kan nong ka jingkiu kan pilat ka jingkiu ka bisnes di dok haim jompi ka association ha ka yo bat ko bon ba ki officer ki bon ba ki contractor ki bon ba ki badon ka jingyo ka jing em ko bet ko biang tong ni ya pemelen no le on pam ka dok haim na ta jing motoi jogi hi na kam ta ka ko ka khia jogi Alright, kalau don kini kumba nak kalian tak susah berapa sengau. Nak kalian kesorkar dengan persang. Nak kalian jongaro badonang kesorkar dengan persengau kalian kesorkar. Bagi persang menthawi kilap kilunti. Banli kelais ya kilunti ya kilunti yang. Bahkan amron keno kiji perduit. Kilunti ya kilunti yang hakakit hakaba. Barkham tam haki jaka kebab yadi ya kide kiloka. Ikmelenti om dei bengi kwa ban om makan perduit lekan tak ini no. Tongnya imlang dia trelang dia bamla. Kata kali ka musim kabali bandrong hangi kum kikon to kali ka briu nyokrap bat kikon to stet kaya hibar koi bagi dia sandang haki di kijat kam ke bagi yetre nasko tenat ko perkenal ya pi bagi ka jai business di dok ha kali ka jai business ka ba let's say 100% and 100% 99% kide kikon jong kali ka stet me kali ajungi ki ba imjara kare business hamtam hangne hagari khasi janji jongi na tharai Nadangam bakala kandai po kandai persen kinde ki khon jong ne ka bari nyokra kibare ki dong snong bapaka kibare ki kita ki tribal bapaka ke imjar ne ka kam di doka kami nanti berkena kam kan yai tiu berkaya bha pada sopan berkemoi pi ban putih ke pi baki don ki long yeng ki balalong breu ban breu ki balasei ki nong yalam ki balasei ki doctors ki balasei ki engineers nak ne ka kam ri doka
Ko kinong dino kawat nung skawrit. Kakwa kan onge piwat nung skawrit dari wat skawru mesim. Kani kakam ko yo nong ha. Hakaba pisno to hima pi hadu kado pi nong. Mereka suka kenal perkenal. Bahek ina pak mesin jangan apa perkenal. Bangadei ukun jong inong rido ka. Lala lan paskul lala kumit kumbiangi bahek. Oleh minister jongi hakadega kepala dap. Marbolong ru UMLA telah meriun yodem nantai na putarong kra ubadai ukun jong inong rido ka. Nasub tenap mendia tu EP. Baidoni parasnong jongi nama kerwat. Hakaba ada kamri do ka. Ilala on pelong iki kun jong i don ibalong doktor don ibalong engineer tang nak dau jo ka jing rido nak dau jo ka jing rido ka. Terima katakan ya kamri do ka. Kri kam ko ko berslur. Iki kun jo ka beriun do ka. Tongin skau smart makalong sisa ka bakret kam tam lagi portalan. Andrei ka dei do ka bayonong. Parang ai ki jikit bok di kirwan sistem pak di sistem bakal dikasih karena ya capran ngikmilenti bangin yo ima ikistol ki babha istol ki babiang hakabangin tip hakabangin kuat do paim nang no bangin le nakanu ka jaka bangin le tip ngintip nak do kita kasih bagi sokeman bagi yok kale ka jaka ka babet babiang kadon ka parking kade do hangne srok pa hangne hakabakan sok kale kawan ngi bagi no tip do paim ngikmilenti na resma bakal ka business jong pi dong di do paim kan ya capran baru ngelak berkentiu ke yok kok. Bahasa sempat perkenal. Yakinong pung doka. Do pinang lepha. Maka don kerja sesiam kerana kini di dok hayam. Tilatip hamdo bane di dok hay kau pinsai neki pung ke jongpi. Ikbel nanti bagi pung. Kibaran step ke jongi. Kin nang roy. Om de begin kut dah kaji akwai wala kaji akwai. Kali tu ini ke sport. Lagi nom kut tak kota. Mereka termer di dok ha. Hakabangin skop kenak isu sarong. Bagin ong kuwi isni. Bangin lalapan pendaptok ha. Nalaka jong step. Kumlay sibon. Jinsam juga senjuni. Yang jinsam juga senjuni kadina tu likely naik bahiyo ahadal alquran. Dia ina yo pak ya ka register baka government kadina tu ka kasan terik naik baka bayi ahadal alquran. Dia kadina jinsam juga senjuni kami makabasur kita lalu kini kabae ha baginya yanti pering jukini ki asnam. Dan hadu kita yo register number dengan apa ai play di parot belayarap ini. Ibarat lain mesti begini, ibarat lah penyo yang kena register no, lah register bata government. Dan pun gigi mo gijing kangla, ibarat kangla dan kadang gigi yang kena asnam. Dan wala kata ro ni dan kita ro ni. In this very important meeting, I have never seen such a decision taking lead to supply allied peace to the consumers, to the citizens. I think it is the only one of the best initiative that Meghalaya Allied and Peace Supplier Association they are taking their initiative. First of all, I would like to congratulate the association for your very good initiative that you have taken up. And the aims and objectives that they are taking in their mind, I think will serve the purpose. I am really very happy today again. The association, they have taken the very good place, which is centrally located. It is only the parking lot. From here, if they want, if they desire, they can reach to all the corners of Meghalaya. They can reach easily to Zuwai, they can reach easily to Longson, they can reach easily to Mokrwat, they can reach easily to Bhoi, anywhere from this parking lot. It is one of the best places from wherever there is demand, whoever require allied peace, I think we'll be able to do that, and we'll be able to fulfill the desires of the people that they want to consume the allied peace. I don't want to lengthen my speech. From my bottom of heart, I want to wish all the best.